ole voin nili November sang hi son hi angani a voin hian semi final match mu nom tak mai Jubilant Veteran FC le Phainom Veteran FC 10 ang khel dona abula tanga to khenga invect turin kana som chu ami like le subscribe te kha meloti sakveula comment te po meloti bebek don ya jersey sen lampang hi Phainom Veteran FC 10 ni a jersey apodang le adum impol te lampang hi Jubilant Veteran FC 10 ni tun semi final la an khela chak jok so le chonpui Veteran FC 10 November ni ruk Thursday chonu dar khat de chan vea final match khel don wins semi final khel tu ta hi Jubilant FC le Phainom Veteran FC tene jersey sen lampang hi Phainom FC ten ya jersey apol le adum in pol te hi Jubilant FC te anne Kapten lo karo kapten Ani hi Jubilant Veteran FC ten ya mapuyen manager aron honi tlangwal chuan te ta pudin hetatte kya khelve don mi khel don tak tak mo ilu lo ve ta puma ve na porong kal theitlat mai wain jo RT te pujual te manager le coach panin nei ni hi ta pu FK omboka pu FK khung ve to em na khung lo mo nei ring em ale lo me so la ma son Yan second semi final match Jubilant FC le Phainom Veteran FC te ani tilama hian Phainom Veteran FC te noma jersey sen anon hani puom puya Phainom VCP hawin anon kalni palaya te homo wiring ti om bogati Phainom ma khele don tilai hian sapon nei thakop maya he ngon la ve ro kuti he ta hian na lang ve du chiang tuk chiang to ken kan lang he katangin pumalate ndamate ho pushwaete anom phai thu ma he tuna chuan in khel lama kan hoi to ang
puan thonian thu ball lal to kena peluta oho mal tungai so Semua. oh keeper lo se pa puan thonia abor lut lia goal teu thin ve hor me ya mathenga bor lut ma siam lo tlat jar puya mangaya han be thakop mai malan bor luta offside position ara lo ma bola receive ngam lo ni Jubilan hian nor riu me kari nai phainom lamin bolan changa jersey number 10 Solano Solano bo lupia ziam lo utlat ka ki purpose Maya phainom jersey number 10 la Solano Jubilan lamin anwar so kai puan thonia khai sang khetani phainom lamin free kan hua lalum lo đi Abrahaman pedone Aborluta Abrahaman ball chang le Abrahama Jubilenin aper thailum ve ramenga awar choka phainom lamin bolan borlut velia jene ron em angaya angai hin wangai chon Mizoram ai opo veng ve thin khania amon tia puan thonia agol lau chia puan thon mai abor luta om se nei lo tlat mai tunan khel lai me ki first half aria minute tamalakal lowa chen lawa aduang cha thei bek lo ni mo wen chu ramenga abor chuaka sangjola puan thonia puan thonin tinge ti lo na boklu tum nge alu puya abor luta mase Abrahaman lo dang chat lat om ziam lo tlat mai puram enga abor luta Abrahaman lo pet chuak man le tlat mai jersey number 16 in ball back pass Solano Shoya thenga hondo ramenga ball changa keeper anga ya pasa abor chuaka
เสียงหลนเราเป็ดชัวกะสร้างโซละปวนทนี้โอ้ปนัลอันละมันเราตัดไหมอันนั้นเปียสุลาโนอาบอลูตาเสียงหลนเดินเราดังจัตตาสุลาโนบกอันไว้เดย์เราเว้มาอ่ะบดเตโบเป็ดดิ้งมักนี่ไฟหนุ่มละมินโบราณจังเลยอ่ะสโลนอนลูกปุยอ่ะบอลูผัดต่อดีแล้วนี่เจ๋งเลยวะสโลนบอลูตาเตะกูเราตัดกากสิjubilan namin nor phya ara pet out dai mai panomin goal kick ane ya Puantonia ano ko isak mantat Puantonia bola berluta sang setan ya arain diam lat mai vision kawa common loge an number 00 an physio chu physio sa tan nei lo ne nga physio jersey na shuai atla nut boka mai tu am lo tu ranga yang phai nồi lên này bắt cung tàu về Puantonia berluta arah arah le ka chu ilar pui mai thai ni thai la bol pha ka har to ni re bo na mo kum atam ve de to ni ya lo mi na cheni se mo corner kick ไฟหนุ่มละเมียนผัวคุ้งไงโมตัลโชกกระสามีvakas siam chi pon to lo an fit to lo mom chen lo ba corner pa num la in hu le a
มาramai ngah mana ya ara arzu an like ring hi an chang kai pui bak lo ni ai ara ku sang zo la puan thonin apas chowa puan thonin vorluta offside amon te lo pong sataniang te lai kan air lo korwa mai oi sensi siama puan thonia awat em sang mai ma puan thonia aron vorlu tum chiang lutuk sang rồi là để số là nó em quay nó sao cú vãi lóc tiếng comment lâu mấy tiếng vào cái nào corner kick Jubilan laminan huni Mapui này thế đâu lắm lệ hay là bên lệ Gua kayak các comment lắm ya. Bui, lo hoi về đấy thì rồi post đấy, water break, tối té đây là té anh này ngá, need nivel water break, cho anh này đó nè, thì là hiện, phai nuông fan stand oma. Cái gần trắng khóc mày thì là cái official tên nhá Central Referee Calvinania Era hian ram panga ka le sang tian omni thì là hian at en2 ten omboka tu na kan solonoan moi tak mai na khunga kalau ko var lo lai takini ve sia le ha ka tuin lai ka tuin chol lai no khung tat mai solono toro to na khung tu kha jersey number 5 tu na kan Phai Nuang Veteran Football Club Lamin han gol khat nan khunga gol khung tu kha Solano ani thì kan phai nuam lam pang hian 1-0 in man suaya la soi tonga Solano gol khung mangin man suai ni to na hen minisom ni kheltunia minisom thum pathum akal to a tuition siam do na mama chok do ni pusuaya lut ve thunga sang rồi là bố lụt kia pujar puya
อันเราติบวยมันตัดฟอลออกมานี่ก่อนตักอมตัดกากะจูเช็ดแต่จูบิลันเวเทรัน FC ลามินฟรีคิกกันหัวตรงเอเปตังโอปวนโทเนียนะเป็ดโดนี่ปวนโทเนียจักไหนปวนโทเนียเราเซเลบเรตคักเราละมันเรานี่อันนั้นแหละแม่คักจัวตัวน้อยตะกาฟิกแมนก่อนปวนโทเนียแล้วชวนมาจูบิลัน Gol kung tu ka FC Antonia Ania Piklan uan-uanin anin neto leni กอลขัดเวมวยโตกิน neto ma tunge chak lok do na la fiat lo ni Ikan anggol din muncu 1-1 ani ma malah na gorlu ta abon te ho agolo klap mai apa gol tu we tungen number 3 so Hai nuam. Daniel ami soso. Asef chale ne. Tikan Jubilan FC ten corner an kika puan thonia. Abor chuak dai ni. Ka chuak ma jem lo. Tu na hian half time chol kan mangme ka. Không ai số lăn cả, anh em chính cái tia phải có cái sự tham mi. Anh đã phải làm mà phải có đồ ăn xiêm chắp phát tao mò, có món lâu khóc mày. Bút số lăn hiện goal khát khung tua, hai nuông FC tan win semi final match sai hian. Bút hiện lâu khung itum về đang nghe, mò, hả? Email cái chậu mẹ sao apa nama pemusar tau bay pusoi khung don em mo khung don em khel về chắc em mami mo khel chắc mo đây phần sân này chất tốc vào đi làm hi veteran FC te khan ni ni china goal free kick moi to ka khunglu to ke te pon thon ya hi ni anu hamem khatian al dewa han khunglu kha alimom veng mai alom khoi na amoi khop mai kha chu tro a class rem tak mai class rem tak ani uram eng atte din ai khel nge din ball bút pot chak pato lo vai chu ar na game hadam kan khel ni chi nai pet thel khan nuam mi ti ve thau em min pet gola nuwa te da pet in khel thale mai love chào tụi em love fit treng khóc mai real ru cho nó phà tro fitness in tei to si lo bo a boy thak ve du khop ang
ai in do lo de pujar pui khan ya mo I chaw em mi chin kha I khal tang mai lo wa ye om sia an tham deu chen lo mo ani mai the kha ani mai the a hoi chowa nen chok kan ni so ki man hir zong a pe tai chan a mon te zong a to ka pe de ka han pe lo de sia ani pujar pui ania jubila no right wing khani chalo siam le puma fel lut ve do na he lut don mo mala hi an midfield thalu to ki he ya ke tina ke pathumina run kala thel ngai nam lo ne voin ju tro mang in chak thainan du sang nan han chuo he la mang an board member te ho an nia pumon sang te pumala te he tilaya viela som te nula nu te ho sang te a pu kalvina a ni trep to fa ni trep to ma se tlang wala ne wa eng te chon mo he dan ram ka ha ka to ne second half ton ne to do na second half ton ne che ni an kan chia ni jersey sen ha te hi phai nuam veteran FC ten dia jersey po ha te hi jubilant FC ten ni an goal din mun ju 1-1 hala ni Abraham pe dona ai à lâu veng sa khop mày semi final an wa mai à kan ni la achak yo final la not chan pui FC ala tha ni nen final an khel do na ni final hi niru bazar ni dar khatle chan veya khel kan tur ni pura menga sangzola chaklama siama pechawa aran pedik lo tat mai oh chenawa bola ba ho changa pano mai bolan changa ramenga oho ba mak ve tunge tuni miki pum puyang pum puyang mo pum puyang ni an VCP ho na rong khele ni voi chu okay ole ani nem na sa to mai mala okay puan thonia avorluta kita siama Abraham hello petsuka Abrahaman puam puya atile ni puam pui kum somnga pali ani toing kasia solano aba perlu tem malan clear out ani
out man tlat goal kick to dia oh Rameng Rameng bola lupuya la fit ceng kok mai Puan Thonia Puan Thonia na vorluta heta phomkima avan thayo offside apartlat offside FK kan le mina pe ma de ule ka amon te kha alat tol nung man lo de ule kan ni Abrama Solano lam phomki sangzola mala mala FK Pumangaya tu bola pea siama siama na pi out trame goal kick amon te bol lupia ano ti boy man klat Abraman corner kick Jubilan lamin huwa sangzolan pedone berluta an kiparin laurut nang mai le tengah londo malah avor chawa chakla ma siama siaman chokluta Puan Thonia aba gol te uve ka sira gol ban sira kalani tunayan Jubilan lamin bolan changa petreleta puampuya puampuya puampui khel kan focus big tuang nakina bola chan vele thenlawa pu thenlawa sangzolan khai Jersey number 9 puampui lo pass ve tu Puan Thonia bola changa aban thaem thenga lon do ani lo amon te ni mo final lampang bolan chang vela thonga bol lupuya Jersey number 2 at miss pass an nga riau mai Abraman vorluta Solano mana lo pet chuaka Jersey number 10 chang lai ta angaya angaya no chuaka panum lamin bolan changa aborluta Solano atlang lo tlat manan lo dang thengan do back pass goalkeeper pass thenlawa ramenga puampuya lo chu sakman no ni mo puampuya ni ki ban time siama goal out
arale pujar puyan nule doni he malale pfk an cholwe thunga jersey asen lampang hi phainuam veteran fc nia apol le adumin polte hi Jubilan veteran fc tene tuayan phainuam lamin gol kick an ya Pontonia Pontonia lupia shot chate ole mai mase keeper zone ani panom namin ball changju velea pujar pin lo dang man tat mai sangjola pujar puya Abrahaman lo jersey number 17 Valamo Ronaldo so Abrahaman bola siama cross ball thate ule me amonte Pontonia tlutul mai palian sangjola tengalon do kita mi ki siama mo kote te lo umdai tungele kita mi ki le pora menga mafela ni ki ani lo tunge mo ni mafela ni ki mafela tro siam hi mo kote he dai siam alon boxing Jubilan namin tron huwa paano line clear chuaka Solano suaya sing alon do lo lahman Pontonia pia Pontonia tu bola pia heta amonte panom lamin bolan chang vele toa puthen lo wa ke Pontonia thenga londo ta amon te pia offside plat tuna pulhuna chok alut ve don ni pulhuna tunge thak don ne jersey number tunge thak don pulhuna kan next lo start de man to ni kai Solano ano tao sắp man sắp này pompuya ano chuka pompuya chukta kaya tuna hian phainuam veteran fc ramin corner kick an huwa ang goal outlet besar puya mga ya Pontonia tu bola pia ara alo offside lat nai ep
อ๋ออับรามาเด็ดโอ้โหปอนโทเนียpujar puya pedik lautat pani man bolan changa an vorlut le Abraham jar pe no chu boy puchatona Solano Solano lu kui tima mani kakachu ho then lo ba angai no man tat mai avarluta ara fole to Abraham Abraham ini lo so pasal Abraham nin ang puchatona pumaya ole sanggola pontonia lamang nautlat puchatona Abraham apia forlo dapat time puchan lo ba Okay, puluna. Puro luna. Lati theive. Puthen lo ba. Puluna. Solano. Ole tu manam lau kha kachu offside lo parwa mai yarin true ball am pedu ta Jubilan lam pangyan pujar puya mafela Antonia sanjola ana ula jang charchar pro huna ara sanjola painom lamin changbe thunga le lampo lampa sa mafela pujar puya siam saka pujar puya hom cost habe masel lut achok lat out panom game adik lautan tlat sanjola pumangaya puan thoa avan time pujar puya
Umpangem umpatlat. Arong krosa Pai long ki par thale me lo man chat mai. Sang zola ngalon do. Ba fela. Sang zola. Pujar puya. Puma fela. Ano chu saka. Solano indu puya. Tu boy puya tenawa. Tu tenawa ti hau veo Đây đầu té minute ni an chol lo kanga veteran te kan soi to ang khan press pangai fit chapanga ni to lawa ni sa kharlo ma se water break ne pui hi angai ve thin ne pura mengan lupu ya pujar puya ramenga alu jela outlet pumang ya awan mal offside lo pujar pia keeper zone up pe ni Solano hera puchen lo pia chano lu pia puchen lo khal go mele tekan phai nuam FC ten 2 anin man khoi ta phai nuam veteran FC te 2 Jubilan veteran FC 1 ani tu na han phai nuam veteran lapangin te gol le te gol tu kha pu chen lawani han phai nuam min tu wanin man khoi ta ni tu la bo Pontonia Vorluta Ando clear out mana Dulin sik te po mani Dulin sik te po kat kan tournament ni chmo anuam kat dul maswai hi tun chum hi an dula thep lu mang reng zoka nimin nami te pe ka ju dul maswai tam ko mai hei tilai pulu na teu te hi hei en dul hi pujar puya pumanga ya puma ten upatuak an fep chang mani Abrahama ale Solano in bola lupu ya Antonia puchen na ba apet gol e thiro nem anak saklat angai chato kin offside tom lo Vorluta ya
ตัวไหนยานภายหนุ่มละมินคุ้งเตี้ยนตุ้มเร่งตัวโลอันเคลียร์ปั๊บตัวไหมเสียดายโกลโพสเนี่ยสนมตีร์ปังตุ้มตัวโลนี่outภายหนุ่มละมินโกลคิกอันนี้อับราฮัมน่ะเป็ดโชว์ตัวนี่อับราฮัมเตะอันละฟิตชักคบไหมโอ้ใครออฟไซด์เจียงอันนี้ค่ะจูปุ่มอะไรอับลูตาใครนุ่มละมินเราดังเลยSolano Amontea lihat coba Abrahaman kung Pelia Wantonia Antonia Ramenga Bamuang del ve Kanum Ramen Chang Velia ripop main kasi Zubilan cho alin chu na sakop maiภายนมโชว์แบบทุ่งนี่ควรทนี่พวกเจ้าตัวนึงเกลียดทะลุตกAmon ten lo boka mala final intro anwa amu nom tul tu mai top do na amu nom tul mai final intro niwa goal hian khung tua phanum lam hian jubilan lam hian goal khat an khung ani malan on pet choka phanum lam in ball chang vela ta ada Abraham peluta Solano ball no pechil man tat manan mala pechoka phanum lamin ball chang vela ta amontea avarluta amontean offside tat mai ramenga alo pura menga alo ding fuala ni substitution number 7 alu dona pucha tua na dul masoi ve to ko me pong par me dulimo tiang chung po hian la khel theinan fakom khop mai dulin masoi ve to ni famki mami lu so ripu ma vai chon lom thế no na deu hen pe te la vai ra ma chon an au dur zen pet sang hin tok ko na amon te mala what time phanum na min bol chang vela ta jersey number 10 in forluta
เห็นแล้ววะอะไรออฟไซด์อันนี้ตัวนั้นหุ่นตั้มโตแล้ววะวันทันยาอันที่เล่เนี่ยอันเจ้าตัวบ็อกเซอร์edit time คุณปังไงจะว่า edit time 3 minutes เป๊กเบลนี่คุณปังไง edit time 3 minutes oh minute ทุ่มเป๊กเบลอันนี้อันคุ้งมันไงมินิททุ่มช่วงยันจูบิลันลำปังยันอันสิบพรันคุ้งมันอันรูลมันไงโมอันสิบพรฮีอันรูลเทียงเงินเราเทียงวันทุนยันทูบอลเตดอนาoutlet oh puan tanya ramai ngap pesir lap mai physio drama in viêm nghe ô vision cầu lút thắt này anh physio là chắc là đám lâu đẹp khác buổi quý lén xuống được không time delay nan mang về mình không Sanjola chắc là bạn xem à anh tỷ lệ đi còn thân em bol chẳng lẽ na là rất drama out same four wheel trap ani gol mau alat mama duain an chau ve to ni Ini nah, bukan lagi itu, bukan. Final FC le Jubilant semi-final match. Final goal ni ankunga Jubilant tayan goal khatang ko ni. Kan tuanin ya semi-final. Final lalu kani. Cakani. Final ni. Kan FC le Chonpui FC ten final an khel don ani Chonpui FC Chonpui veteran
ติคันพายนวม FC เตไฟนัลอันลูตะนี่เห็นกิปปารณียะทักเวโปรแกรมอันหาลมว่าตั้งไอ้ปวงปุ้ยไอ้โลแม่ไฟนัลลูจูโลมอยไอ้เขลค่ะกันเราทีรันนี่หมูนมครบไหมอีกดูเดี๋ยวมั้งโอ้ยมีกาแฟกันอันนี้มั้งสลาโนเตอับราฮัมเตเฮ้ติลาเฮียนอันจักนักโกลคุ้งตู้ข้าเนี่ยพูดเห็นแล้ววะอัน XVCP นี่ละเคลเทยไหมกุมสมลีติงตักโมกันเฮหลายเฮียนหันเอ็นเซสิเยี่ยมก็เฮียอินลับปิดจังไว้ตลอดไปเลยอะไรฮัลโหลมั้ยตาปูรินเต้หนูป้าปนนจอยอมนี่ตลอดปูรินเต้อันติดใจเลยไฟนอลจูรินจิบเฉารัวไฟนอลเจ็บก็เขียนตัวเขียนด้วยมั้งอัฐารอินจิบเฉารัวหมูนมโดนตุกลัดแต่ละเฮียนตัวน่ะอวันด้วยโจเบลันแต่คันนี้पुजार पुया खेल ठको मया त्रो वंजी खेल ठको दि तक नि ओ ई खेल ठको मे तुम दंगाइन पुजो ते चक जाउ तलवा पहिले मे त्रोกันเนโลนี่พายนมตะกะอันฟิตาอันเกมทานี่ลุงรัวละกินจับเมตุปนสักกันมานะกันเนโลนี่อันหมูน้ำโดนก็ไม่ตรอพายนวมเละจนพูนไฟนอลโดนฟันสนาเวเตนี่มั้งมีก็ถือเลยว่าเรื่องเตียงทุกกันไฟนอลโดนเพราะว่ากันไฟนอลสเตย์ตัวตัวนี้พายนมตะกะเนโลไม่ละแชมเปี้ยนตูรินกันจังอะไรฮัลโหลมั้ยฉันแท้ไหมพายนวมตามชวนทำมวนทักเวโอแต่ละอามวนเตเข่งลอนดาวเตเข่งจะครบไหมไงพวกวันจุมันงุนมอลครบไหมตรอกันเนงังเรานี่อินเหตุกับหมูน้องไหมไฟนั่นละตานะอีตุ่มครบไหมวันมาสักจุดตรอตักที่คันนี้นั่นปลายอะไรวันจุดตัวไม่เต่านั่นเราตรออีเป็ดเชลตรอบอลข้าไปขัดข้าลาฟเตจะถ่ายเร็มครบไหมสันโซลจ้าเอ็มเบสซี่ตักอังเคลิจูฮาร์ตอนิตรอวัวตัวนี้จังเซกติติเรโรโกลคุ้งนัลเตเรอันคุ้งเวดูตัวโลล้มตรอวิดังหกขันโมตาพูดอะไรเองอีชาวเอ็มหาท่าพวกนี้ปวนตัวนี้เด็ดหลายตินเขลปนเจ้าเนี่ยตักได้ในเกมคัดทานี่อ้อเว้นขจุเดลำข้านุนวันในเวนี่ครับพวกนี้นะอินี่เนี่ยโตครบไหมจักจกจกง่ายบกเสียตรอจักจกง่ายบกเสีย인구망상 별 한디 탑let죠